pa yuɓɓodirgol makko ngol e dambugal tawhidi on e dambugal tawhidi ndin ɗo anna alghuluwa fi lquburi yaj'aluha awsanan tu'bad o wi fantingol ngol e ɗi ƙabruji no watta ɗi sanamuji wonaɗi reweede ɗum waɗi ko ƙabruji ɗin wona wurnitede kon e nokkeeli go'o ma e cenɗe go'o ma e leyɗe go'o haray ɗum ɗon hulɓini ha wota yirde goo aroy inna ɓe rewa ɗi ƙabruji ɓe waliyama kona moɓodirede inneyo ɗi mahi moɓodire inneyo ɗi wurnite moɓodire jawle buyi e moko baɓe buyi immo waɗa maggal molanangal sarsa otoje buyi immo yahugol fii wurnitugol ƙabru ɗum no lundo tawhidi ko waɗi aroyay e sa'i goo nde yirde aroyay nde ɗon no majjireji ɗin woni heɓorde noon ɓen ɗon andoyta ko hen ɗum waɗi ɗum ɗo ɓe ara kamɓe ɓe nanoya tun wonde awa mo faalama yo haaji mum hunto dey yo yawka ƙabru ceerno kaarijo ɗum ɗon kadi wontoya sanamuji hulɓinoyo ha no feddeji woni jillirde no eno wonɓe ittude tawhidi e ɓerɗe yimɓe no woni arirde no yollodire ha yimɓe buyi hara anda nambara muɗum no noddede ka radioji jannguɗo ton aya alqur'ana ma jangi hadise o ɓe innayi ko karamo kojo hayso ko karamo kojo harano gasa hara aqida makko on laaɓa ko noddi e mum wo yimɓe ɓen innayi joni ko gonga aroye ha sirku on wona sakiti ɗum e nokkeli heeri buyɗi tawata no hanuno hara yimɓe majji on hewtali e on fantingol piwota ko ɓeeɗa fantini kon hewɗi li anna nabiya sallllahu alayhi wa sallam qala allahumma la taj'al qabri wasanan yu'bad allah wata waɗu ƙabru an on sanamuru rewetendu wa bayyana bi qawlihi ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida nulaɗo ɓangini e oɗo hadise wonde ɓeɗo yimɓe ɓe tikkere allah satti e muɗum tikkere allah nden tiiɗi e maɓɓe o ɓanginiri ɗum ɗon ko woni sabu mum koɓe jogitino ƙabruji annabaɓe maɓɓe ɓen sanamuji wonaɗi rewede ko wona allah ɓe watti ɗi juulirɗe wonaɗe wangede e muɗum rewe haajuji are fi humtugol mum ma yustafadu min alhadis no jeeya e ko ƴetta e nafoore wonde o hadis anna alghuluwa fi quburi l ambiyai yaj'aluha awsanan tu'bad fantingol ngol luggina e ɗi ƙabruji ɓe annabaɓe no waɗa ƙabruji ɗin sanamuji wonaɗi reweɓe saniyan anna min alghuluwi fi lqubur ittikhaduha masajid no jeeya e luggingol ngol fantina e ɗiɗo ƙabruji jogitagol ɗi rewirɗe allah ko wiyete kon juulirɗe ka sujjete juule wa hada yuaddi ila shirk ɗum ɗon no naɓa yimɓe ɓen e shirk salisan isbatu ittisafillahi taala bilgadab o hadise ɗo no tabintini wonde allah no sifori tikkugol ɗum ko jeeyaɗum e sifaji allah wonde himo tikka himo welto tikkere nde tawata nanda e tikkere tagaɗo e weltare nde tawata nanda e weltare tagaɗo ko tikkere heeraninde jaati makko kin e weltare heeraninde jaati makko kin ɗaɓɓitatake no wayi e ko honno ɗaɓɓitatake ko waɗɗima ko gomɗinirgol no ari noon emo wahay on ari e muɗum ala ma yaliqu bi jalalihi e ko foddi kon handi e mangu makko ngun kanko fajjo seniɗo wal ibni jaririn bi sanadihi an sufyan an mansur an mujahid afara'aytum llata wal uzza qala kana yaluttu lahum sawiq famata fa akafu ala qabri wa kadha qala abul jawza an ibni abbas kana yaluttu sawiqa lil hujjaj
o wi'i tuugorde go'o no ardi e jurol rewngol e Abu Ja'far ibnu Jarir Tabari rahimahullah. Kanko kadi o soggi tuugorde nden. Ɗen andi Ibnu Jarir kadi ko kanko piirete misal e waɗugol tafsiru qur'ana mooɓaɗo ɓurɗo sellude e tafsiruji ɗe. Ko kanko kadi fuɗɗori ɗum ɗon mooɓugol tafsiru sakitinoɗo ka sahabaɓe e ka tabi'ina en, o mooɓidira ɗum ɗon fof e tafsiru goto mo tawata o arna e konnguɗi ɗin fof o jistina kadi o yilto o tabintina ko ɓuri nanade kon. O moƴƴini deftere makko wiyete nden Jami'ul Bayan fi ta'wilil Qur'an, hinde inne tafsiru Tabari. Imamu Ibnu Jarir Tabari o ko piireteɗo misal hella ka tafsiru kan kadi ko goɗɗo e tawayɓe moƴƴini goɗɗum ko tawata nafa muɗum yaaji ha woni ko tuugorte hella ka tafsiru al-Qur'an. Kono ko o wuruno ko e leydi Bagdada ndi dumunne ɓurɗo juutude o heɓi gandal mawnungal ka tafsir. O woni kadi mo haddis, o mooɓi hadiseji ɗuɗuɗe hay mo mari deftere hadise mawnde nde o moƴƴini, nde tawata hinde tuugora kayre kadi hinde gollirede fota. Kono e deftere fiqhu kadi mawnde himo moƴƴini, kono hambaliyankoɓe wuruno ɓen e leydi Bagdada ndi añimo ngayngu tiiɗu ngu haa ɓe werli e makko konnguɗi e tuumeji ɗi tawata himo dandini e mum o anda fimum. O hasi kon yimɓe ɓen si ɓe añi ɓe dammitay e ko ɓe añi kon fenade. Si ɓe añi goɗɗo ɓe woola e makko kala ko ɓe faala, hara koko ɗuyta junubi wona ɗo wooloyde mum, ko moddina ɓe kamɓe wonɓe wolude ɓe. Ɓe añimo haa ɓe yewti e makko konnguɗi fenandeji buy, ɓe baki e makko piiji buy fii himo lundi imamu maɓɓe on e piiji goo, ma himo ronki wattude mo e deftere nde o walliti. Onni o kontama ko faqi hina fissina fii ɗum haa woɓɓe e maɓɓe ɓay o maayi ɓe yahano hay julgol. Subhanallah. Yani ko wiyete kon asabiya si naati e goɗɗo, a ndaari a tawi ko jokkuɗa kon goɗɗo jokkali ma ɗum welali mo haaju makko yarali ton, an a ndarata nunɗal hakkunde ma e Allah, a ndarata ko diina ma ka yamirma, ko añi gonnu wonɗa wadde, wowla e makko kala ko hen. Ko ɗum waɗi si Ibnu Jarir kadi hisali kunduɗe yimɓe ɓe. Ɗum fof koko yowdir tun e asabiya na hay fus. Kono kanko Ibnu Jarir o soggi e tuugorde makko nden ka hadise, mo mari hadiseje Tahzibul Athar, mo mari defte hadis, himo mari kadi ikhtilaful fuqaha hella ka defte fiqh. O ronki wattude to mazhabu Hanbaliya, ke mo kontimo ko mo haddis kanka nawa faqih. Oɗo o mo tawata o wii yeetelan fi ndusana muru wiyetendu Laata e ndusana muru wiyetendu Uzza, yeetelan fi ɗin kadi. Ɗin ko hen ɗum woni e majji, hiɗi mari nafa ka hiɗi mari lorro, hiɗi wurna ka hiɗi wara, hiɗi arsika ka hiɗi kata, koyen woni ɗin koni ɗi wondi e nafa. Afara'aytumul Laata wal Uzza wa manata salisata al ukhra, yeetelan fi ɗin kadi ko tawata bote majji no yani ɗi nafata ɗi lorrata, ko hen ɗum jokkan ɗon ɗin, ko hen ɗum teddinan ton ɗin, ko hen ɗum iwtiran ton rewugol ɗin, yeetelan fi ɗum. Karama koɓe firayɓe go'o ɓe tawata no falji ka firoji mum. Hiɓe wi'i wonde ɓay o aya ɗo jippike afara'aytumul Laata wal Uzza wa manata salisata al ukhra, wo seytane yollituno ton, wo nulaɗo dari fewndo ɗon, o inni tilkal gharaniqul ula wa inna safaatahunna la turtaja. Wo ɗi sanamuji ɗi tawata ko kuukuji jani,
laata e Uzza e Manata wo ɗiɗo kadi tefoore majje no tijjoya ɓenni ɗum yolliti ka wahay tawi ko fenande woɓɓe noon hodditori ɗum eggi ɗum watti e defte tafsiru goo tawi ko hata molana tawi na non woniri ɗum ɗon koko fefinda waɗa yimɓe tafsir goo hodditori eggugol ɗum e defte maɓɓe tafsir ko ɓeynata comme qissatul garaniq ɗi sanamuji kukuji ko ari o aya ɗo tawi na non woniri amma aya arɗo on ko ɓe dallinorta kon wama arsalna min rasulin illa ida tamanna alqa saytanu fi umniyatihi fayansahu llahu ma yulqi saytan summa yuhkimu ayatihi ɓeyni wo dalil maɓɓe on wo firo on aya wo aya on ko wi'i wo ko ama arsalna qablaka min rasulin men nulaɗo goo ko artima illa ida tamanna sinasi o jangi alqa saytanu fi umniyati seytane kadi yollay e jande makko nde ɗum kadi na non firirte ko hatta on tamanniɗo nona jande fe ko selli kon wona jande ko waɗi ɗum ɗon no sembini ko ɓe wi kon seytane no yolliti e wahayi on seytane ɓadata ko nulaɗo ha o yollito e wahayi honno wahayi on wonayi faljere wahayu le wonta faljere ko waɗi wahayu o na ko yangante koko suɓete Allah adda wahayu on noon no reena ko Allah reeni kon seytane suusata ukkitade to joni noon si tawi wonino awa wahayu on seytane watti yollitude ton kombuɗi mum haray ɗum gasata wonay saabu sikke o aya mo ɓeyni ɗon illa ida tamanna ɓe dallinori ɗum fi oɗo tilkal qalaniq ɓeyni ida tamanna si wona si o jangi tum alqa saytanu seytane werloto kisan o yollita fi umniyati e jande makko kono fa yansahullahu ma yulqi saytan Allah pottina ko seytane werli ton ina non woniri on firo ɗon wata yaadude e wahayu on few mana aya on e ko selli kon ko ma arsalna min qablika min rasulin illa ida tamanna si wona si o yelike o tamanniɗo komo yelagol o na janngugol fu na janngugol komo yelagol o yelo hen ɗum feewugol yimɓe makko ɓen alqa saytanu fi umniyati seytane kadi wello majjingol yimɓe makko ɓen nulaɗo on yelike yo yimɓe ɓen feewu o torike ɗum Allah seytane kadi yollo ton o torike yoɓe majju ɓay ko ɗi feddeji ɗo ɗiɗi woni seytane no noddude fedde ɓe wona noddoɓen kadi no noddude e fedde si oɗa noon yelike o ɓeeɗa feewo oɗa kadi yeloyoɓe ɓoyo ko ɗi feddeji ɗo ɗiɗi woni fa yansahullahu ma yulqi seytane summa yuhkimu ayatihi Allah pottina ko seytane yolliti kon e muɗum o tabintina muyɗe makko ɗen so muyi yo o feew o seytane yeloto yo ɓoylo nafata e fof haɗa yadata e wigol ila ida tamanna so jangi yadata ko waɗi haray hata ari e wahayum gasta haray o aya ɗo o wi qaala kanko ibnu jariri e tugorde makko nden o wi kana yaluttu lahum sawiq o wi o wiyeteɗo laata hari ko neɗɗo ko laata o wiyete non ko laata o wiyete non wo Uzza kadi ko inde goɗɗo hari hakke noon ko o nafuno jama o kana yaluttu lahum sawiq hari himo moƴƴinanaynoɓe gabbe ɗe tawata no nandi e nendi foññe ma no nandi e nendi guɓoy ko yewrete waɗe mboyri ma gosi ko yimɓe ɓen ñamata kala rewɗo ɗon o nokkanaymo joni noon itto sadaka ñammina weelaɓe on ɗon yimɓe yiɗaymo ka himo dari ka laawol himo sakki o moƴƴinana yimɓe ɓen mbosal ma gosi ma bouillon o jilla e nebbam arɗo o ñeɗa o okkora famata wono e noon ha o maayi ɓay o maayi fa akafu ala qabrihi ɓe moƴƴini nandallo makko
ɓe ari kadi ɓe ufuni ka kabru makko e rewgol mo ma poofi ko oɗo neɗɗo moƴƴo maayi ko koni wontiro e sanamu ha laata e Uzza wonti sanamu ɗum ɗon annabi nu alayhi salam ari haɓiɗi ha ɓe moƴƴini sifa majji makka ka suudu kaaba temettati goɗɗum gori ɗin fof ɓe moƴƴinana hoore mum sanamu ko fatu makka itti ɗum ɗon kañum kadi ɗum ɗon kadi ko woni sabu muɗum ko o geddo mawɗo wonnoɗo makka ɗon tawi ko sirkuɗo mawɗo tawi ɓe annda sanamu kamɓe kadi ko diina annabi Ibrahima kamɓe annduno e seeɗa e diina annabi Isa o immi o yahi saami o nokkanoyɓe toon ɗen on sanamu o addi yaaji noon tiiɗi ha ko ɗum waɗi sinulaaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam no hulɓinno fi makko ha o inni ibnu lu'a on ɗon wo mi'i himo firo tetekki makko ɗin ka jahannama ko waɗi ko kanko addi sanamu makko nam haray ɗum ɗon kadi yaajiri noon ɓe ufini ka kabru makko wa kada qala abul jawza'i an ibni abbas kono ibnu jariri fillori nde tugorde ko noon yaari ha ibnul jawza'i kadi filli immode abdullah ibni abbas filla ye fottuɗo mo tawata no yaadi kana yaluttu sawiqa lil hajj kanko inni on sawiqu ɗon ko hajjoɓe ɓen o wonno nokkande ɗum ɗon o rottana yaluttu sawiqa ko kanko rottanaynoɓe on gosi e mboyri e buyon ko tawata ɓeɗa wawi wiide ɗum ɗon fof sawiqa ko hunde selbunde ko tawata turbete nokkane feƴƴoɓe ñaama o wi tarajum o wi ibnu jarir huwa al imamu l hafiz muhammad ibnu jariri tabari o wi o ibnu jariri ko kanko wiyete imamu l hafiz si ɓe innino goɗɗo ko imamu hafiz haray o rendini ko tiiɗo o wiyama imam wono ɓeeɗa wira ni imam o wiyama kadi hafiz on say ɓe wiyatano goɗɗo hafiz hara o hunjaki hadise guruje temeɗɗi o jammatake ɗum fanni o hewtari on niveau joni noon oɗo o moɓidiri wiyede imamul hafiz muhammad ibnu jariri tabari ko jeyaɗo e leydi tubrustan ko ɗum ɓe innirimo tabari ko leydi tubrustan wonno leydi iwdi makko ndi kono o jangi bagdad ɓaari on say leyɗe buy aray toon jangugol leyɗe kawtalje ɗen ton fuu ila telen iran ha afghanistan ha ɗen leyɗe dow ton fof arayno ɗon janga e leyɗe arab buy arayno ɗon janga ko waɗi hari gandi ɗuɓe mawɓe no e ndin leydi hakkude basara e henni kuufa e basara ko ɗen wonno cae ɓurɗe mawnude ɗen hakkude ɗen ɗon cae hella ka gandal ngal ɗaɓɓete toon ha ɓe luutodirayno hella ka masalaji kuufi yina wiya ɗum basiri yina e wiya ɗum ɓeeɗa no jokki imamu kaari ɓeeɗa no jokki imamu kaari almuhimmu kanko ibnu jarir sahibu tafsir ko kanko woni jon tafsiru wiyeteɗo on jamiul bayan mata sanata 310 ko hitande fergu yarata duuɓi 310 woni ko feƴƴini o wi sufiyana oɗo kadi filliɗo nden ɗon tugorde nde ibnu jariri tuttini e mum o wi al azharu annahu sufyana bni saidi sawri ko sufyana sawri woni ko fanda ɗo ko waɗi hari ɓe marno sufyanaɓe ɗiɗo lolluɓe ko sufyana sawri kañum e sufyana bni uyayna ko ɓeɗo wonno sufyanaɓe ɓurɓe lollude ɓen wo kono oɗo wona sufyana bni uyayna ko sufyana sawri ko ɗum woni ko jisti kon e fi o sufyanajo ɗo har si ɓe innino tun an sufyana yimɓe jiɓotono ko hombo e maɓɓe o imamun hujja o wi oɗo ko imamu
ka gandal ko hujja abidum ko rewowo mata sanata 161 hijriya rahimahullah o feƴƴinno hitande fergu yarata duuɓi 161 o wi Mansour on ɗon ko ibnul Mu'tamir siga karamo koɓe hadise ɓe wi ko hoolaɗo imamu fi tafsir kankadi ko imamujo ko tafsir akhada an ibni Abbas o ƴettu gandal e juuɗe Abdullah ibni Abbas lollirɗo gandal tafsir wa gayrihi mata sanata 104 kankadi ko hitande fergu yarata 104 ko feƴƴi amma Abul Jawza o wi oɗo ko kunya makko on wiyete Abul Jawza inde makko nden ko Aws ibn Abdillah arabuɓe ɓe hewno teddinirde goɗɗo kunya ɓe acca ɗon inde makko ko sina anduɗo andoyta ko onno wiyete ko kunya on tum hutorte wono Aboubacry wirinani Aboubacry hay ko feƴƴi ko kadi en jangi fi Abu Quhafa on ɗon kadi wiira noon tawi kono karamokojo on ɗo nantiniri noon ko Ousmane o wiyete tawi ko ɗum woni ko selli kon ka defte taraji mum fou sa daari deftere Ibnu Hazmi tarjama ɓurɗo sellude e tarjamaji ɗin kañum e tarjamaji ko karamokoɓe luttuɓe waɗi fi makko fof ko inde tabitunde nde tawata fof no fotti e muɗum kono oɗo Abul Jawza ko Awsu bun Abdillahi o wiyete Ar-Rabi'i on ɗon kadi ɓe henni sikatum mashhur ko hoolaɗo lolluɗo mata sanata 83 ko hitande fergu yarta duuɓi 83 woni ko feƴƴini o wiya luttu sawiqa manamum yahlituhu bi samnin wa nahwihi o ƴettayno ɗen gabbe wiyeteɗe sawi turɓeteɗe o takkidira ɗum ɗon e nebban ma ɗum o yewroda ɗum ɗon e buyon tewu o jillidira o rottana hajjoɓe ɓe akafu ala qabrihi manamum aqbalu wa wadabu ɓe ari ɓe duumi waha tabasu alayhi ɓe ari ɓe dummi ɗon ɓe ufuni ɗon kono wiyete ukuf ko dumbagol nokku ngotu tabita ɗon hara ko ɗon ñallata ko ɗon walata no sikka ɗum ɗon ko dewa munasabatul asari lil bab o wi o asar ɗo ko yiitidi e dambugal tawhidi ndu anna sababa ibadati lat huwa alghuluwu fi qabrihi o wi ko woni sabu rewede laata ko ñiiɓugol luggina e fi qabru makko on kanko wiyeteno ɗon laata ha wonti sanam hande sa inni laata fo innete ko sanam ka hari noon ko inde goɗɗo ko on goɗɗo ɗon rewa ha wonti sanam hatta sara wasana yuɓad ha ɗum ɗo wonti sanamu wona ɗo reweɗo en darto ɗon ko yimɓe aade yimɓe wonnoɓe ni yimɓe makkankoɓe Amru bnu Luhay ko kanko addi sanamu makka na ɗo mari ko landoto ɗon ka nder deftere hay ɗon wawi landade wa wadabu wo ko wiyete akafu ko ɓe ufni ko wiyete noon ufnagol ko ñiiɓugol e hunde tabita e mayre wona ɗon hara iwata ɗon ko ɗum wiyete ukuf si innama joni haala mutakif oɗo woni ufniɗo ka juulirde ko bimana o iwataga ha dumunne mo toɗɗi on feƴƴa siko balɗe ɗiɗi o anni ufnade o ñiiɓay ka juulirde o yata fatunde o yata tiggungal o yata fembugal o yata ndaaro nawnuɓe o yata reniyo musidal o yata tummodiral hay nokku mo tabiti ga ko wiyete mutakif ufniɗo kala ko o waɗi e ko tawata bonnay ufnandu makko ɗum haray bonnima ko be o tabita nokku nguutu joni noon wiwgol akafu ala qabrihi ɓe ufni e qabru makko on manamum ɓe tabiti ɗon ɓe lijimi ɗon ɓe dumbi hoore maɓɓe ɗon ɓe ala iwde ɗum
kabruji wona ɗi wangede e leyɗe buytele Maroko ga ha Misra nokkeli buyno toon kabruji ɗin tuma arɗa awta e goɗɗo no toon hokkata tuma arɗa aw goɗɗo no toon ko wiyete ukuf alal kabru ñiiɓugol e kabru on ufunoɓe wa waada bu on ko ɓe lijimi ɓe duumi e mum ɓe tabiti ko ɗon maana ukuf on woni firde wa waada bu on ko ɓe lijimi ɓe duumi e mum ɓe ngati ɗon ɓe jogiti ko ɗum wiyete wuzu mo tawata ko takoyngel waada ba ay lazama o lijimike e goɗɗum o tabiti e muɗum o accitani nam nam si no woodi landotoɓe taw ka darsu attoren ɗum ɗon ɓaye janggay woni nam nam mi sikki ko suratu suara kono ɓay min jiɓɓen no ɗo ɓe faabo en ɗo ko hajji ne tamam ko suratul hajji tamam alhamdulillah suratul hajji on aya ɗon woni illa ida tamanna alqa saytanu fi umniyati ɓe ƴetti on aya ɗon ɓe takkidiri e afa aytumul lata fi garanikul ula on yo yiiti kono ko hatta anama naam ka darsu sono woodi landotoɓe na ɗum mama kana yaluttu lahum sawiq eyi yaluttu lahum sawiqa himo jillana ɓe gosi o waɗa nebban o sawiqu on ko gabbe ɓe tawata no yeeye ka leyɗe arabu eɗen sawiq no wawa turbede wonta mboyri no wawa turbede wonta waña gawri ni inne ɗum ɗo ɗen koko ɓe watta kosan e mum ɓe maɓɗo kono ɓe noddirta ɗum on kabese na ka hamja yani ɗum ɗon fof no wellite e sawi no wawa waɗede gosi no wawa waɗede mboyri no wawa waɗede ɗum fof kala ko façon no defirte noon sansata joni noon si jillama nebban e tewu turbama wontiwa buyon o ara wal o joɗɗina wurere nden ka dambugal ɗa kala rewowo ɗon yimɓe no yaade 2 heures ji no weela no ɗonɗa no tampi no seppude yaha hajji ma ɗum no seppude yaha e jahale toonɗo on say e ko geloɗi e pucci wona wayasirede e seppugol arɗo ɗon no feƴƴude o rottana ooti ha o lolliri nden moƴƴere ɗum si way o lolli no wonoy ha o maayi ɓenni woyyo oya wonno ɗo ñamminde ɗo maayi ɓe yiɗimo noon ha ɓe moƴƴinani mo nate ɓay o maayi arɗo o hande kadi ufuno ka gabru ɗon e sifa noon no ko hollugol wonde oɗo hari ko tagaɗo wonti sanam ha Allah wimo afa aytumul lata wal uzza naam ka darsu si tawi lanni feƴƴen e ndellowoy nulaaɗo on e findini yimɓe ɓen ko ɗum woni andintingol ɓe o andintini ɓe wonde ko woni sabu heftugol tikkere Allah nden e ɓeeɗo koko ɓe waɗi ɗe golle ɗo kon sa andi goɗɗo ko ɗo rewi ha o heɓi nambara haray heɓike no an kadi renora rewgol ɗo ka ɓay noon andi tikkere Allah nden ko ɗum ɗo waɗi ha ɓe rewi ɗon ha ɗum ɗon heɓi fiyo mofte maɓɓe ɗen kañum kadi reno e rewgolle sifa ɗum naam toon ɗen wawi na ɓay bo ɓe ano landi ɓen ɗum tun haray jonneten ɓenno ɓen wonde tawa kadar naam ay noon tan jawdi on no acci sa noon sonnade ko resama nokku to oɗa resaka on ɗon mo wonti ɗon e kañeyeji on haray so tawi woni o resa ɗon sono jogui yeɓade to waccuno
so yahi seni fof hay ɓeɗo ko landi woko goɗɗo feƴƴini o acci sonnaɓe ɗiɗo goɗɗo noon e ɓen sonnaɓe resa ɗimmo makko on tawi resaka wosi tawi resaɗo on heɓay dondinde o heɓay dondinde ko riisi o sina hara okku o heɓay dondinde madama fewndu moodi makko mayata himo e dewgal moodi makko kankadi himo wuuri si tawi o arsikama goɗɗo jombimo hay si tawi ko millionnaire jo jombimo o waɗanaymo kala ko o mapori tawi ko acca kon ɗuuɗa o hendoto geɓal makko ngal si wona o okka haray ɓe kafi geɓal maɓɓe ngal nam bismillah joni karam ko en ɗo waɗa e oustaz ɓe tori woɓɓe no tori du'a mari nawnare seytane ɓe tori du'a fiyo allah lamɗo on sellim du'a ne nam alay ko won nokkugo imamu ɓe seenoto ɗo amen ɗo ma nokkugo ɓe julna ha ɓe gana ɓe inna assalamu aleykum wiyata assalamu aleykum wa rahmatullah sallijo on kañum wiya assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah donc haray ko on jiɓiliɓi ɗo mi faalaji on falte hay ɓeɗo ko landi ko fi no woodi o imamu ɓe sentoɓe ɗo ɗen julna e waktuji goo ɓe salmina salminandu woturu ɓeyna tun assalamu aleykum wa rahmatullah ɓe hatta ɗon kono sallijo nantinayi ɗon kanko o wiya assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah haray salminandu woturu ko farillaru ndunno salminandu num ko yaltirte kon ka julde ko farilla si oti wi assalamu aleykum wa rahmatullah haray o waɗi farilla on o yalti ka julde timmi ala ko nangitire hande kadi kono salminandu ɗiɗa ɓurum ɗum ko sunna ɓeyday ɗo baraji ko assalamu aleykum wa rahmatullahi ka ñaamo assalamu aleykum wa rahmatullahi ka nano ko ɗum ɗon ɓuri tabitude e ko karmo ko ɓen holli kon no woodi e defte fiqhu malikiya go'o ɗe tata ko sakkitiɗe aranɓe ɓen tawanoka en ɓe windano wi defte sakkitiɗe wiyay ɓe koyo oti waɗu salamu aleykum goto pet no woodi kadi wiyay ɓe koyo oti waɗu laabi tati bimana siko ɓaawo koyo waɗu assalamu aleykum ka ñaama o waɗa assalamu aleykum o fewta imam o wiya assalamu aleykum ka nam ɗum ɗon koye defte sakkitiɗe ɗen winda ko tabiti kon ko calminali ɗiɗi woturu ka ñaama woturu ka nam haray woti waɗi ko ɓuuri e moƴƴude amma si imam o wi assalamu aleykum o darike sallijo on wi assalamu aleykum wa rahmatullah assalamu aleykum wa rahmatullah haray o waɗi ko ɓuuri moƴƴude si goɗɗo woopi an a hawri haray na el na lundagol imam